Hai Kak, apa Hai. yang best seller Kak kat sini? So best seller kita ada Australian sirloin steak, and then kita ada spaghetti carbonara with chicken chop, smash burger and then chicken burger, and then kita ada loaded fries. Saya nak semua tu Kak. Okay, yang ni nama dia steak sirloin Australia. Ni kena tekan dulu. Kita akan lapikkan dia dengan black pepper dengan garam. Bang, ni sos apa Bang? Thousand Island. Kita buat chicken chop, rempah sekali dengan cajun, paprika, and then kita ada campur dengan chicken stock and then garam. Kita masak spaghetti carbonara, cendawan dia jadi layu, dan kita masukkan cookie cream. Kita masuk cookie cream tu, kita masuk cheese slice. Kita kena ambil daging cincang, kita kena hancurkan dia betul-betul jadi kecil-kecil, baru boleh kita letak dalam fries.